أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala ey iman keltirgan bandalar, Allah Teala'dan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqingiz, ular ko'rmagiz, ular ko'rgiz, faqat musulmon qilindagina, Allohga bo'ysungan qilindagina. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahiret gününe şanı diyen, kıyamet gününe şanı. Biz biliriz, bizim abi babalar öğretkenleri iman düşüncesini indi. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله diyen واليوم الآخر وبعث بعد الموت diyen indi. Mine imanın 6 bağanası var. İman kitiru Allah'a, iman kitiru onun feriştelerine, iman kitiru kitaplara, Allah'ta indirgen, iman kitiru peygamberlerge, iman kitiru kıyamet gününe, iman kitiru yazmışqa, yani takdirga, yokşasa da yamanı Allah'tan ikenine. Bu imanın 6 bağanası. Kimde kim imanın bir bağanasını inkar eten o kafir bolar. Hatta o özü tatar bolsa da, başkir bolsa da, özüne Müslüman sanasa da, Allah karşında o Müslüman bulmay. O kafir bolar. Hatta bir bağanaga şanmasa da. Şunun bir bağanası bolar ahiretka şanı, kıyamet günü şanı. Allah'a kişi şana, vaslanım şana. No ahiretka, kıyamet günü şanı boyunca hatta meşrikke yürüyüşlerden de kim anda varıp kaytkan deyip eytüşler de var. Kişi şuca sözünü eyteyken kim anda varıp kaytkan deyip dinden çığa da gide. Allah saklasın. Dinden çıksa nese bulasın, o kafir bulasın, kafir nese bulasın. Teki dünyada menge tamukta kala diyen bütün çıkmıyor ona. Cümaka kira olmayı diyen söz bütün ney. Ne şu korkunuşu şunda. Kişi может өзінің ғұмыр бойы мұсылман болып ерге, өзінің мен мұсылман deyip indi. Teki kukrek kağa bindi. Kıyamet günü şanmay. Kıyamet günü şanmayken ol Allah'a şanmay diyen söz. Çünkü Allah da Kur'an'da kıyamet günü turunda көп ayetler kitire, bir көп ayetler kile Kur'an'da indi. Что bulacak diye. Nesel kıyamet günü dahşetler bilen tulgan korkunuş gün. Da Kur'an'da şöyle bizge Allah da ayeti. Jengil gün tugul diye. Allah da көп ayetlerde ayeti. Onlar ezirleniniz diye. Kıyamet günde en самый основной gün bizim için bula o kıyamet günü. Самый решающий. Самый решающий. Mene koya yege bulayken. Натуральный yege. Dege manda mektepke 11. klastan sonra korkalar bitel yege zavayterge. Egzamenden indi. Bu egzamende ерунда әлі ол мектептен соң. Мектепте экзаменді провалить етсе бір нәрсе болмайға. Барады, ішке орнашады, іші шундай, дальше еші. Когда мында қиямет күнде экзаменді провалить еткеш, ол вақытта все. Мәңгі тамыққа бара деген сөз, Allah сақласын. Allah өзінің барлық мәхлуқларын тірілтіп, оларының ғамалары үшін хисап қылар үшін Mahşar orna ejyar için bir gün. Mine ne söylediğin söz o kıyamet günü. Kıyamet günde Allah da bütün mahluklarını jiyan. Mahluk o sazdani diye otalayın. Allah'tan başka bütün bir nesene Allah da bar kıldı. Kıyamet günde anda jilaşağız. Hatta hayvanlar da bulaşak deyip geliyor anda. Hayvanlar priçom tutmada onların kulakları yok. No Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, günahları bulmasa da kıyamet günde de Allah Teala hayvanlarını jiyar iken.
Ни өчен? Чтобы Аллаһ Тәгаләнең 100% гаделлеге булсын өчен. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, бу дөньяда теге мүгезсез сарык, то есть мүгезле сарыкка бирелгән, мүгезле сарык моны обижать иткән. Кыямәт көндә шушы мүгезсез сарык, мүгезле сарыкка үч итәчәк дип килә хадистә даже. Хайваннар да бер-берсенә, не то что монда кешеләр, безгә акыллы ияләр. Аллаһ Тәгалә безне кыямәт көндә чыгара, без чыгабыз, и махшар мәйданына безне җыялар. Җир йөзендә безне җыялар монда. Җир йөзендә монда инде мин сезгә әйткәнем, урманнар булмый, елгалар булмый, сулар булмый, йортлар булмый. Шушы бер яши торган йортлар булмый, бер нәрсә булмый. Тип-тигез җир генә була. Һәм җирдә бөтенләй икенче төрле булачак дип килә Коръәндә. Аллаһ Тәгалә әйтә. Вообще башкача җир булачак дип килә. Мондый түгел, икенче төрле. И Адәмнән алып күпме кешеләр монда яшәде, күпме яшәячәк әле. Бөтенесе шалар Аллаһ кашына басалар. Янда без җавап бирәбез тормыштан бөтен гамәл өчен инде. Бөтен әйткән сүз өчен. Нинди сүз әйтәсең, аны фәрештә язып баралар. Бөтен әйткән сүз өчен җавап бирәсе була. Андары малны каян кәсеп иттең? Халал юл беләнме или харам юл беләнме? Аны өчен җавап бирәсе була. Андары малны кәсеп итеп әле аны куядыр куясы бар бит әле. Халал юлга кәсеп аны сарыф иттеңме или харам юлгамы? Мәсәлән, кайбер кешеләр халал юл белән акча табалар, но харамга кертәләр. Хамыр алып инде. Аны өчен дә Аллаһ кашына җавап бирәсе була. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла уқсим би йомил қиямах." Мин ди, теге кыямәт көне белән ант итәм ди. Раз Коръәндә Аллаһ Тәгалә ант итә икән кыямәт көне белән, моны димәк һичшиксез кыямәт көне булачак. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Зәгъама аллазина кафару аллан яб'асу. Кул бала ва рабби латуб'асунна сумма латунаббa'унна бима 'амилtum. Ва залика 'ala Аллаһи ясир." Әт-Тагабун сурәсе 2-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Кафирләр үзләренчә үлгәннән соң терелү булмый дигән сүзләрен дөрестләп инде. Алар ышанмыйлар ди. Менә син аларга әйт, бәлки әлбәттә терелерсез. Раббым исеме илә ант итеп әйтәмен, әлбәттә терелеп каберләрегездән кубарылып чыгачаксыз ди. Соңра кылган эшләрегездән үзегезгә хәбәр бирелмеш булырсыз ди. Бу эш Аллаһка бик җиңелдер ди. Зәгъама аллазина кафару аллан яб'асу. Кул бала ва рабби латуб'асунна сумма латунаббa'ун бима 'амилtum. Ва залика 'ala Аллаһи ясир. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, кафирләр үзләренчә үләләр ди, кыямәт көне булмаячак ди. Үлгәннән соң терелмибез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, юк ди, әлбәттә тереләчәксез ди. Раббым илә ант итәмен ди. Тереләчәксез дә ди, һәм хәбәр дә бирәсез ди. Мәсәлән, монда дөньяда яшәдегез, бөтен сәгать турысында җавап бирәсез ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Андары Аллаһ Тәгалә 2-нче аятта әйтә: "Яс'алунка анис саати айяна мурсаха." Алар сорыйлар ди. Шушы соңгы сагать кайчан булачак ди. Кул иннама гилмуха инда рабби. Әйт син ди, шушы турында гыйлем ди, минем Раббым кашында гына ди. Ла юҗаллиха ли вақтиха илля ху. Хаманы вакыты җитмичә беркем дә ачмый илля дә мәгәр Аллаһтан башка ди. Сакулат фи самавати вал ард. Күкләрдә һәм җирдә булган авыр булачак ди алар анда. Авыр булачак, ягъни күкләрдә мәхлукларга, җирдә булган мәхлукларга кыямәт көне авыр булачак ди. Ла та'тикум илля бахтах. Яс'алука кa'annaka хафиyyun анха. Хаму кыямәт көне кинәт кенә килер ди. Исеннән сорыйлар ди, кабута син аны беләсең дип ди. Кул иннама гилмуха индаллаһ. Әйтсен ди, ул гыйлем ди Аллаһ кашында гына ди. Валакин аксара наси ла я'лам, валакин күбесе кешеләр ди белмиләр ди. Менә күктәге булган, җирдәге булган мәхлуклар кешеләрдән һәм җиннәрдән башка алар куркалар икән кыямәт көненә. Кыямәт көне була ул җомга көне.
Cuma günü bular. Hatta hadiste kile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayttık, Cuma günü kilip jitkeş diye mahluklar diye, sazdaniye, yani kişilerden hem cinlerden başka korkalar diye, işte hazır kıyamet günü bulur deyip. Cuma günü kıyamet günü bular. Qaysı cuma biz bilmeybiz. Cuma günü kilip jitkeş korkalar iken hayvanlar kıyamet günü kilip jiter deyip bugün deyip. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Onları ölgəndən sonra bizni Allah tətirildə buna dəlil bulub durar Yasin surəsində. Yasin surəsini bizning iliki əbi babaylar tək zirəgənə oxumağanlar. Bugün gündə biz Yasin surəsini oxuyubuz. Əmmə məğnəsi bir kimdə anamı qızğanışa qarşı. Əvvəlki əbi babaylar onlar ilimni bulğanlar. Molla Yasin surəsini oxuğan onlar ana barğanlar. Dini ilim güçlüydü. Revolüsiya xatlı. Даже revolüsiyadan sonra azraq ilim var idi. Anda Molla Yasinni oxuy, bütün şu anlay. Bugün gündə bir kimdə anlamay. Bizga şu Qur'onni o'qib Yasin surəsinin ma'nosini tushunirga kerak. Nesa onda bizga Alloh taolo Yasin surasida Alloh taolo aytadi: "Va daraba lana mathalan va nasiya xalqah." Bizga misol keltiradi. Kipken şirib bitken siyak bilen diye. Ağzı turuna unutkan diye. Kim turunda söz baramında Allah taala aytadi: Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında bir kafir kile Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Aytadi şunday sözler. Nesini aytasin diye toşta ölgəndən sonra biz tiriləbiz diye. Mına bu siyak şirgen bitin diye. Mına siyak tuttu da kildi de şuşa paraşok kaşkıdı da jilge irdi de şunday sözler aytadi. Kim bunu tirilteyin dedi. Bu bitinde şirib bitken indi dedi. Allah taala aytadi: "Qala ma yuhil idama ki ramim." Etin toysul bizga ketgan siyak bilan ketiradi misol deydi. Ağzı turna unutkan deydi. Qul yuhiha allazi ansha'aha awwala marra ansin alarga deydi. Kim sizni birinchi topqir bar qilgan indi deydi. Ol sizni tiriltirdi. Allah taala aytadi. Allah taala bizga shunday misol keltiradi. Birinchi topqir biz qo'yam barqa keldik. Ana qornina. G'alati azraytmi? Unutqanday narsadan sen barqa kelding deb bir tomchidan. Allah taala bir tomchidan ana qornida kishi yasay. Siyaklar yasay. Shu siyaklar bizda bor endi. Birinchi topqir siyaklarni bar qildi bikin Allah taala. O'ldik, shirib bitdik. Allah taolaning qudrati yetmaymini ikkinchi topqir ona barqa keltiradi, qudrati yetadi. Shuncha Allah taolo javob etib aytadi: "Ayting ularga deydi, ikkinchi topqir shu siyaklarni bar etadi. Shul deydi, kim mana birinchi topqir endi bar qildi endi deydi." Onlara Allah taolo aytadi: "Va huwa bi kulli xalqin alim." Ul har bir xoliqni sozdaniyani halim biluvchi deydi. "Allazi ja'ala lakum min ash-shajari akhdari nara." Ul yashil og'ochdan o't chiqaradi. Bunda tafsir olimlar aytadi, dunyoda shunday og'och bor, yashil kelish yana ola ekan. Bizda yo'q anday og'och, qaysidir davlatda shunday og'och bor ekan, yashil kelish yana. Yondirasan yonib ketadi. Bizda anday og'och yo'q. Yo'lda shuni misol etib keltirani uchun qarag'iz yashil, u yashildan yugishdan nechik o't yonirga mo'jatdi. Ne mo'j? Alloh taolo yondira ola. Yana da ketadi. Andari أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلكم بلى وخلق لكم الغنيم. Jir va ko'klarni yaratgan Alloh kishilar kabi kichkina narsalarni xoliq qilishga qodir tugilmi? Albatta qodir va u xoliq qilishni ham biluvchidir. Andari Alloh taolo ikkinchi misol keltiradi. Birinchi misol keltirdi bizim bilan. İkinci misal getirdi yashil og'och bilan. Üçüncü misal keltiradi Alloh taolo ko'klar bilan, ham yer bilan. Yer va ko'klarni yaratgan Alloh kishilarni kabi kichkina narsalarni deydi, xoliq qilishga qodir tugilmi? Kishi yetmasmi deydi, yetadi. Albatta qodir deydi. Ko'klar bugun kunda bor endi.
Жер бүнкендә бар, без күрәбез. Кайсысын барлыкка китергә авырак, күкләрнеме, җирнеме, яисә кешенеме икенче тапкыр? Әлбәттә, күкләрне һәм җирне барлыкка китергә авырак. Алар бар инде. Шунча Аллаһ Тәгалә әйтә, мисал китерә. Ничек сез ышанмыйсыз ди. Күкләрне җирне бар кылдым бит инде ди. Сезне икенче тапкыр барлыкка китерә тагын да җиңелрәк ди. Менә безгә Коръәнне шулай итеп мәгънәсенә төшенеп укырга кирәк. Ул безнең иманыбызны күтәрә. Ул һичшиксез булачак. Кеше инде бу турында битарафта йөри. Кыямәт көне турында вообще уйламый да. Мәсәлән, кайбер кешеләр шундый гөнаһлар кылалар, аптырыйсың даже. Они өчен кыла, потому что кыямәт көне ышанмаган. Да, без мәчеткә йөрибез, без кыямәт көне ышанабыз, но кыямәт көне ышану алай түгел. Кыямәт көне ышану менә бу аятьләрне укып, через себя пропустить йөрәк аркылы. И на самом деле булачак бит дип, без анда Аллаһ кашына җавап бирәчәк бит дип, менә шундый иман булырга тиеш безнең. Әгәр дә шундый иман булса, кеше гунах кыла алмаячак. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте бит инде. Зина кылганда ди кешенең ди иманы чыга ди, иманы ул вакытта булмый ди, зина кылганда. Хәмер эчкәндә ди кешенең иманы булмый ди, иманы чыга ди. Но иманы булган булса, кешенең кире керә анда, конечно. Но уже зәгыйф формасында. И шул вакытта иманы чыккан килеш үлеп китсә, ул имансыз китә бит, Алла сакласын. Кайбер кеше хәмерне эчә, ул уйлый, мин үземнең акчамны таптым дип. Бу турында Аллаһ Тәгалә вообще хәмерне бер тамчы да эчәргә кушмады. Кайбер кешеләр сорап бирәләр, даруны эчсәң, менә монда синең иманың уйный инде. Нинди дәрәҗәдә? Әйдә ярар инде дип эчсәң, синең иманың зәгыйф дигән сүз. Но әгәр дә син шушы даруга альтернатива дип башласаң, альтернатива, ягъни икенче дару, спиртсыз, димәк синең иманы бар күпмедер. Менә иман кайда? Барабыз кибеткә сатып алабыз халал колбаса или халал әйбер, башка колбаса да бар. Менә монда кешенең иманы уйный инде. Кешенең иманы булса, ул халал колбаса ала, иманы булмаса, ул любой колбаса ала. Аңа игътибар да итми. Аннары кайбер кешеләр авыз тутырып талашалар, гайбәтләр сөйлиләр. Гайбәт сөйли, талаша икән. Димәк, ул кыямәт көне ышанмый. Кыямәт көне ышанса, ул гайбәт сөйли алмый. Кыямәт көне аны өчен каты җавап бирәсе була. Аллаһ кашына баскач. Менә безнең иманыбыз кайда булырга тиеш? Зәгыйф безнең иманыбыз, кыямәт көне ышанмыйбыз. Анда без җавап бирәчәк булабыз Аллаһ кашында. Субханака бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассамиу дуа. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آخر طاعتك أجمعين من آخر السماوات وإلى آخر الأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعلى وأتم أكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة